Kiuma giikaro kia mwanya, aikari na arumiriri a kanitha wa Katoliki wa Holy Trinity mwena wa Kariobangi magicemania gukunguira muthi wa thayu. Amani gani tunahitaji? Na amani hiyo ya kweli ni amani inayojenga juu ya haki. Bila haki kama jiwe la msingi wa amani, amani hakuwezi kudumu. Fata munene wa muthenya uyu ni kuhujia thayu kuuma miciini, matura-ini na bururi-ini akenya magitugirio ni undu wa kuhimbiria thayu hindi ya githurano kia mweri muhituku. And the main message of today is that peace must start with our families, and therefore we are going to protect the family as parliamentarians. Any attack on the family in terms of pornography, abortion, gay and other materials that destroy the very unit of our society, which is a family, as parliament we are going to resist it. Tuache kuwa na chuki, tuache kuwa na wivu na roho mbaya, tuje tushirikiane pamoja. Manifesto yao na manifesto yetu ambao tuligombania tuweze kaweka pamoja na tukasongeshe Kariobangi yetu mbele, kwa sababu mambo ya muhimu ni kupeleka Kariobangi mbele. Atongoria aria megwikinyiti igongona-ini riri ni moritie akenya kwaga kugayukanio na mithingi o yothe. Sisi zote ni watoto wake Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alituumba kwa sababu zake ambazo yeye anazijua. Kwa hivyo tuwe watu wa kuheshimu watu wengine, tuwe watu wa kutendea wengine kama vile na sisi tunataka tutendewe na wao wengine. Mwena-ini wake Father Patrick Dungu ni oritie atongoria aria marathurirwo kuigiririka na njira ya gutangikira maundu maria magumeire akenya aingi ihinda riri. Tukoria atongoria itu nao metikire kuhingia maundu maria mothe mangetuma thayu thii na mbere, makweheria uhoro wokea, magwethera na kitu mawira, kunyihanyihia muturire, nigetha ona andu makiromekana thayu ngoro ciao irio na thayu. Hindi ya igongona o tariri riria rikuhaririirio gutiriha kigomano gia thiku ithatu kia atongoria a dini kaunti-ini ya Kiambu, akenya ni moritio guthii na mbere guthingata thayu na oho kunyita mbaru thirikari iria irikuo na njira ya kuhingia wigiririki wao hari gwaka bururi. Ithurano ni irekirwo na iracoka thutha witu na irakorwo ciina hotani munene muno. Ta kanitha tuli andu amwe aria marenda muno kurimira thayu ucio nigetha uthie na mbere. Atongoria aya ni moritie thirikari gwika mituki gucaria kihonia kia ngarama ya iguru ya muturire hamwe na moritu mangi kiondorita maria magumeire akenya aingi. Atuiguire thatu, atugaithirie ngarama ya mutu ona ya maguta nigetha tukihote kurugamia ciana citu ona nigetha igitigage guthie cukuru itakiri ona kindu cingiria. Handu-ini ha Kameme TV gitagwo Ngina wa Waduro.